Zdravo svima! Dobro došli u recept za svečanu mekanu pogaču. Sjedinite 550 g brašna, 20 g svježeg kvasca, 1 kašiku šećera, 100 ml mlijeka, 1 čitavo jaje i 1 bjelanjak, 4 kašike ulja, 2 kašičice soli i 150 ml mlijeka. Zamjesite tijesto. Spisak svih sastojaka pogledajte u opisu videa. Tijesto premažite uljem i pokrijte. Ostavite da odstoji 1 sat. Podlogu premažite uljem. Pokrijte i ostavite da odstoji još 10 minuta.
Pomiješajte 1 žumanjak i 3 kašike mlijeka. Time premažite pogaču. Pospite susamom i ostavite da odstoji još 20 minuta. Pecite u zagrijanoj pećnici 25 minuta na 200 stepeni.